Dennis Makele mo na head men jwe rift in office ba sika meli we no even wa po map wa e ba oni cho si je meli visa ima kuna m na-eme visa no ofuma 30 years ka m do mendo mad visa ike oka no wo se to uzo na abo om do che bancha kedu ebe nke cho ije China ke cho ije che de ma mo wale obuno wale ba nsu le stampele tu na kwa ya na wo nwe welcome to Kuala Lumpur na China kan hey China for 200,000 oka male galon oka Malaysia galon Dennis on mun eli kwona gi ne kwodo kom na eli ngwa che ka mpe embassy ndo China ke no problem na eli ego ba when did Chanchwa ko gwa yime yeah moko gwa yime Jan visa Chanchwa cha哎，那让你这给你一弄内裤啊！中心已于今天19点40分前后在广东这边200,000沿海地区登陆。登陆时，中心附近最大风力200,000受天突及外围云系的影响，21号8点是。No, but now you know. Not 200,000 last market. Someone have do because when they level go even we can level man mix na supply to China. So how much go near? Papa no maka 60 kg. 60 kg. It's a wheel China. It's a good Chinese. 60 kg. 60. Uju wa fi ngwa bia no ga yake kutere ni na funu ego kwa na ego onwe bia no or 60 last stage. Onya bu last na enwekwu na ọzọ wote 60 oburu na border opushe gini even the immigration tete gina wa alacha wote kwa 60 nwa ka ije ma akwụkwọ so stamp. Hey.